albabu sani dambugal ɗin mangal no yewta en assaydu fi wañugol waddabaihi e fi hirsugol. wa nabi hurairata radiallahu taala anu qala rasulullahi sallah sallam man ittahada kala jogitiɗo kala newuɗo kalban bareru illa kalba mashiyatin si wona hara ko bareru aynaydu dammi orayɗi ma nayi orayɗi ɗin yaha ka burure jokka ɗi ton aw saydin ma bareru wañoyaydu ka burure aw zar'in ma hara ko bareru aynaydu ngesa mban kala newuɗo bareru hara nasab gotele ɗiɗo tati ne laaɗo maaki in takasa ɗuytoto min ajiri immorde baraji makko ko o rewata Allah kon kulla yawmin ñande o ñande qiratan qiratu goto noon andoyno fota e fello uhudi ñande o saabu ko neyi bareru ndun kon embere ɗum ɗo ɗuytoto e nder baraji dewe ko o mari kon. Allahu akbar. jaka haray koye reeno e newugol bare si o nara ko gotel e ɗi ganteji ɗo tati. muttafaqun alayh. wa nadi ibn hatim radiyallahu ta'ala anhu qala li wiyanila rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arsalta kalbaka sa cuyni bareru maɗa ndum fadkur ko ya janto ismallah alayhi inde Allah nde mayru bi mana wiya bismillah cu ndu yaha ɗon so ndu yehi ndu nangoyi ndu wari ari a tawi maayi fa in amsaka alayka si ndu jogitani kema fa adraktahu a hewtitike ɗum hayyan no wuuri fadbahu haw aray ko ya hirsu wa in adraktahu sa hewtitike ɗum qatala gomɗi warama maayi walam yakul minhu kono bareru ndu ñamali hunde e mum hindu maramma ha hewtuɗa fa kulhu haray ko ya ñaam. wa in wajatta sa tawi noon e ma kalbika wondude e bareru ma ndun kalbano gayrahu bareru go koyna ndun ɗon wagat qatalata mummunte on warama maayi a hirsali haray ɗon fala takul wata ñaamu on mummunte ɗon ndin mbarodi ɗum ko fi honɗum fa innaka an latadiri anda ayyuhuma qatala ko honɗi e ɗin bareji ɗum ɗiɗi wari barodi ndi ko bareru ma ndum wari bisimillahi mo winoɗa on si cuynuɗa a tawi maayi on bisimillahi ɗon haray dagini kullum kon a ñamay. kono noon ɓa sa a tawi bareji ɗiɗi noon hino jooɗi ayni mbarodi ndin ɗon ndi maayi ɓa anda ko hondu e majji wari ko cuynandu ndum wiya bisimillahi ka ko ndu wiya ka bisimillahi ndo haray saabu ɗum ɗon haray a ñamata o mummunte ɗon ko andi golle sa wi bareru ma ndum bisimillahi cu ndu iwtiri ɓawo jawre nden ma sarire nden ndu yehi ndu nangoyi hewtugol ma tawi maayi a hirsali haray harma a ƴetta e ñama kono noon sarti on a wiya bisimillahi. si tawi kadi a tawi bareji goo wondude bareru ma no haray a ñamata. wa in ramayta sa fampato kadi bisami ka dagawal mangal toujours kadi fadukuru janto ismallahi inde Allah nde ko wana noon sa loway kural an don sojo on ka burure ma sa loway hayre laspere ma nden fo e mum no naati ka dagawal ɗon ko yawi bisimillahi. fa in gaba an ka yawman si tawi woni ɗum wirnike e ma ñallal falam tajid fihi a tawali e mum illa tahara sahami ka si wona batte dagawal mangal fakul haray ñaam in shiita siɗa faala. wa in wajattahu sa tawi noon ɗum o garigan hino uni fil ma'i ka nder ndiyam hino luƴƴi ka nder ndiyam ɗon haray fala takul wata ñaam ko fi hon ɗum anda si tawi ko loƴƴan nden e woni saabu mum yo maayu ka ko saabu fampande ko fampiɗa kon ma fellande nde felluɗa nden woni saabu yo maayu. hiɗa andi so tawi woni ko fellande ma nden ma fampande ma nde ƴande haray no dagi ɓawi no bisimillah. kono noon so tawi woni a tawi ka nder ndiyan tawi hara kadi koko luƴƴiti kon ko ɗum ɗo woni ko wari na kural mangal andi haray ɗon kadi no harmi ñametake. muttafaqun alay ko ɗum waɗi sa tawi luƴƴiki ka nder ndiyan maayi haray na yamimo. wa hada lafsu muslim. wa an adi radiyallahu ta'ala an qala wi sa'altu min landike rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mu'radi fi bimana wañugol o ɗo mummunte wi'eteɗo mi'rad on sumati ɓaymi landike ɗum gila wiyama huwa suhum sahamun ko dagawal larisha lahu ngal anndanɗa hoorema leyɓe alawa gila wiyama uudun ko leggal raqiqin sewgal attarafi bimana ko woɓɓe goo inni e wañirgol mi'rad woɓɓe no inni ɗum ko pigasiwal woɓɓe no inni ɗum ko ɗaɓɓugo ko leggal luuborgol ɗaɓɓugol weduru luubo wañirgol ɗum no sewni dagi. to galane laaɗumaki ida asabta bi haddihi sa fiɗiri belndi mundin mi mana si tawi ko belndi mundin luuborɗa soppirɗa mummunte on o maayi fakularay ñaam. wa ida asabta sa heɓiri ɗum alegoy sa luubori bi ardihi yanji mundin fa qutila maayi fa innahu haray ɗum ɗon waqidun e nele haray ko soɓu ɗum ko jiibu ɗum haray fala takul wata ñaamu ɗum ɗo rawa Bukhari. kala ko luuba ha maayi ɗon ande en waɗino tafsir muɗum o
haray ɗum ɗon ñametaki kala ko luuba ñametaki so tawi ko weeduɗo warira haray ɗum ɗon waqiɗum bi mana haray ko luuba ɗum ko ɗum wiyete almaw'udatu ka qur'an haray fala takul wata ñaamu ɗum ɗon rawahu al-Bukhari. wa nabi Thalabata radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala nelaɗo maki idha ramaita sa fampike bisamika dagawal mangal fa ghaba anka on mummunte suuɗike ma wirnike ma a ɗaɓɓiti ha aronki fa adraktahu a tawoyi ɗum hino waali maayi fa kulhu haray ñaama ma dama a wino bisimillah si fampiɗa ma lam yuntin en tant que ñolal sa tawino ñolli haray ta mimo few akhrajahu Muslim. won Aishata radiyallahu ta'ala anha anna qawman no yimɓe go galuɓe wi anili nabi wonande annabajo on sallallahu alaihi wasallam inna qawman ande no yimɓe yatunana heɓe addana men billahami tewu nelaɗo kono nelaɗo lanadiri men anda adakaru ismallahi alayhi ɓeno jantade inde Allah si ɓe hirsa ɗum ma si ɓe fella ɗum amla kaɓe ala jantade inde Allah to qala nelaɗo jaabi sammullah he onon wiye bisimillah alayhi hoore mum antum onon wakuluhu ñaamo jokkon haajumo rawa al-Bukhari onon wiye bisimillahi ñaamon ko andi ngollen sa andike tew madama tew ngun ko dagingu wata naate e jiɓagol ko mbo hirsi ɗum taw ko no ɗum hirsira wi'u bisimillahi ñaama ya akhi madama ko julɗo hendorɗa tew ngun kadi ko dagingu ñaamede wi bisimillah bisimillahi on daginante inchallah. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا نهى بهدي عن الخذف بمعنى في كويته كلوبكون وقال بما إنها ندون لا تسيد سيدا دون وانيا تامبارودي بمعنى دون دواكا وانيا دمبارودي هو رمي الحسات ko ferarugol kaaƴe ko fampagol kaaƴe feragol kaaƴe legoyit min bayni sababatayni awi sababa ɗum no naati ɗon hayre laspere e nele tigi tigi on ko ɗum woni ko fanda ɗo e kala ko nanditatay ɗum nelaɗo haɗi ɗum ɗon kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe haɗi ko wiyete kon alkhadfi bi mana ferorgol hayre wa qala ɓe maki innaha no ɗum la tasidu saydan ɗum wañata mbarodi alegoy ɗum duwa ka wañirede wala tan kaw aduwan ɗum kadi fiɗirtake hay gaño normalement walakin nas koni ɗum taksiru sinna koko hellirte ñiire goɗɗo watta ko fawol ayna eko fusirte yitere goɗɗo bimana ɗum ko lorra andi ƴettugol hayre feere o goɗɗo fusa hoore makko nde ma fusa yitere makko nde ma ɓora ñiire makko nde ɗum ɗo en nani kono ɗum wona ko duwa piirede gaño wona ko duwa wañirede mbarodi few muttafaqun alayhi wa lafzul muslim par ce que ko luubagol hela ɗum ɗon duwaka wani ibn abbas radiallahu taala anhuma anna nabiyya wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki la tattakhidu wata on jogito shay'an hay hunde fihi ko woni e nder mum ruhu garadan fampete ɗum rawa muslim mana wata on ƴettu collum ma bareru ma ñaariru darnon ɗa waɗon concours ko hombo ɓuuri fewde jungo fiɗugol ko hombo ɓuuri wawde daga ma ko hombo ɓuuri wawde laspere haray ɗum ɗon dagotako ko hunde harmude par ce que haray ko lettugol mummunte markum wonki kunno so waɗay folotiro so waɗay entraînement yo taw hara ko leggal won ɗon fiɗude ma hayre ma goɗɗum ngo kono ɗum waɗetake mummunte wuuro ko wan Kaaɓe ƴettama e Kaaɓe bun Malik radiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan wonde no sonna jogo daba hatta o hirsuno shatan dammil o hirsiri ngil bi hajarin hayre fa su'ila nabi sallallahu alaihi wasallam landa an dalika ɗum o sonnajo ko hayre hirsiri ngil dammil fa amara nelaɗo yamiri bi akliha ñamugol ngil rawa Bukhari andi madama hayre nden ko hayre welde kirsinnama ka dande ha taƴi wona ko luuba wona ko utta wona ko fiɗa hara ɗum ɗo hino holli no dagi tawi hayre nden ko welde hara hino ñaame. wa Rafi ibn Khadijin radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala o maki ma an haraddama kala ko hibbi ƴiƴan kirsinna ka dande ƴiƴan ɗan hibbi wa dhukira janta kadi ismullah inde Allah nden alayhi ifmu fa kul haray ñaamu ɗum hino dagi laysa sinna yo tawtu wona ñiire hirsira wona ƴi'al wazufura e peɗa si peɗa hirsirama no harmi si ƴi'al hirsirama no harmi amma sinnu amma ko wiyete ko ñiire fasumum ɗum ko ƴi'e duwaka hirsirede koko maayi wa amma zufur amma peɗa famudal habasha ɗum andanɗa hoorema ko hunde juutunde yorendi haray ɗum ɗon kadi koko hunde mayde awalegoy peɗa koko maayi ƴiye koko maayi haray ɗum ɗo fof muɗum duwaka hirsirede si ɗum ɗo hirsirama haray en duwaka ñamude muttafaqun alayhi.
وعن جابر جتام جابر رضي الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أن يقتل أن ورث شيء من الدواب إمر دابي جدي صبرا بمعنى كويته يكون صبر رواه مسلم كويته صبرا ko humugol mum munte on fiɗira mo ɗon seeɗa seeɗa ma luubura mo ɗon seeɗa seeɗa ha o maaya ko ɗum wiyete sabran wona muñal do on ko fanda nelaɗo Allah on haɗi nde goɗɗum warirte immorde e daabe hoy koye sabran hara ko wargo sabru ngon mbi mana ko darnugol kum fiɗa kum ɗon ko muñño haka ko maayo ɗum ɗon nelaɗo haɗi ɗum ɗon kadi rawahu muslim wan shadad bun aus radiallahu taala anhu qala rasulullah sallam nelaɗo maki inna allah no allah kataba al ihsana o farli moƴƴagol ala kulli shay'in e dow kala hunde ko yiwɗa o farlima ya moƴƴo e hoore mum ida gataltum so tawi on waray munte fa ahsinu qitla moƴƴine wargo ngo wa ida dabahatum son hirsa fa ahsinu dabaha moƴƴine kirsa ɗen wal yuhidda ahadukum yo goɗɗo e moɗon welnu shafaratahu laaɓi ki o hirsirtakin ha wela ƴem ɗum ko jeeya ɗum e wallugol ko hunde hirseten nden e newnalngol e hoynalngol hunde hirseten wal yurih dabihatahu yo fowtin kadi hirsetekol makko kol rawahu muslim mana sa andi dammingel ko hirsetengel walla ngel heɓa haako ko ngel ƴakka e ndiyan ko ngel yara hara humal ngel ka nangel ngel ɓitto ma humagel ka ley ndiyan ma humagel e binde yiite e ko nandi so tawi ɗum ko ya fowtingel ha ngel fowto ɗaɓɓa kadi laaɓi welki ƴem hara ko ɗum woni ko hirsirɗa rawahu muslim wa nabi saidin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala rasul sallama nelaɗo Allah mati zakatul janini kirse bobotin wonkon ka nder reedo zakatu ummihi ko kirse nene makko on rawa ahmad sa ibn hibban nagge nge sino duñi en nangi nge en hirsi en hutti en sekiri en en ƴawni boboti nder ton haray kum boboti ɗon hino dagi ka tawi ɗon nenewe ngen hirsama hinge laaɓi nge dagi ñamegol haray kun ɗon boboti kankon kadi hirsande nene makkum o yonani kum ko nene makkum dagi kon kadi haray yonani kum e wiyata en ƴetta e nden suutere boboti ɗon ɗum foti no wuuri foti no maayi innen en hirsay haray hande kadi haray ɗum ɗon dagike haray en ñaamay wallahu ala wa alam wa nabi saidin al-khudri radiyallahu ta'ala an qala rasul sallam nelaɗo make zakatul janini kirsugol mi mana bobotin wonkon ka nder reedo zakatu ummi ko kirse nene mum ɗe ko nene mum hirsa kon kañum kadi hirsorama ɗum yoni rawa ahmad o saho ibn hibban wani ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya wa nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala umaki al-muslimu julɗo yakfihi yonimo ismuhu inde makko nden ko tawi konko julɗo ɓe maala fa inna si tawi woni o yejjiti an yusammiya ko yo andintine fa inna siya misal so yejjiti an yusammi ande o wiyata bisimillahi hina yadbahu sangan o hirsata fal yusammi yo wi bisimillahi thumma liyakulu refti o ñaama tawi tun o yejjutu na o saliɗo na o tewiɗo o yejjiti wiide bisimillahi ka hirsugol ara yo wi bisimillahi ka ñamugol hara inchallahu dagike akhrajahu Daraqutni wa fi no mum rawin sikke fi hifzihi e hunjagol hadise on da'afun hino nder tolloere wa fi isnadihi Muhammad bun Zaid bun Sinan wa huwa saduqun olle ko gongoɗo da'iful hifzi kono ko lowɗo hunjagol wa kharja Abdurrazzaq bi isnadin sahihin wa ibn Abbas yattama Abdullah bun Abbas marfu'an hadisan ko da marfu' alayhi mawqufan ko darnaɗo alayhi e dow makko walaw no waɗani mushahidun seede inda abi dawata fi marasili ka mursal makko yalfizu himo wowla wonde dabihatul muslim kirse julɗo halal no dagi bi mana so julɗo hirsi hara no dagi dakara ismallahi alayha am lam yadhkur o jantuno inde Allah nden ka hirsugol ka o jantaki inde Allah nden deke tun o hirsi o julɗo tawina shirku o hirsiri haray hino dagi kono noon haray jama on haalantake ɗum ɗo de wonde manna goɗɗo wi bisimillah wiya bisimillah madama ko julɗo haray gasi haray on information ɗo